Sidang jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah, kami beritahukan bahawa rutin setiap malam Senin di Masjid Raya yang kita banggakan ini, kita mengadakan majlis pengkajian Tauhid Tasawuf beserta zikir ratib seribe, yakni memperbanyak membaca kalimah Tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil kita niat iktikaf di dalam masjid, marilah sama-sama kita banyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah orang yang banyak berselawat akan bersama Rasulullah dalam surganya Allah. Kepada Tengku Misral Huda, tim selawat Tauhid Tasawuf, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat.